برای رواج حاجی اندام دسته کارگیری دستگاه خیرخوازی بارزانی الجزیره پریاسکای پیدت گل مداوا برای رواج گلک سپاس او آلیکارین و برف ترکیه با کره کردستان برین و که دستگاه خیرخوازی بارزانی چه پیکاتیه؟ سپاس بۆ ئێوەش سپاس بۆ کەناڵی 24 کە لە هەولێرەوەش لەگەڵمان بووە دەستگای خێرخوازی بارزانی تیمەکانی لە ئامادەباشیدا بوونە حازریەکی باش کراوە هەم تیمی بەهاناوە چوون و دابشکردنی هاوکاری هەم تیمی گەڕان و دۆزینەوە هەم تیمی تەندروستی کە گروپێکی 50 کەسی پێک هاتووە کە لە باشووری کوردستانەوە هاتووە هەروەها گروپی خۆبەخشان و کارمەندانی لە باکووری کوردستان لە شارەکانی ئورفا و دیاربەکر لە ئامادەباشیەکی باشدانە بتوانین لە بەیانیەوە دەست بکەین بە گەیاندنی هاوکاری و هەروەها بەشداری هەڵمەتەکانی گەڕان و دۆزینەوەی قوربانیان بکەین کە بەداخەوە ئەس ئالیکاریین دەستگای خێرخوازی بارزانی بێژم دوولانەنە هەم یەن تایبەتیژی مرۆڤی و کەس ئالیکاری ئەوانە بکەش بووی دەرخستنەوە خەڵکی هەمژی ئالیکاریین تەندروستی و پزیشکی و کەلوپەلن بله بله بتاکیدی هاروکاریت هەردوو بەشن ڕزگارکردن تیمەکە 25 کەسی ئامادە و هەروەها کەلوپەل و پێداویستیە تەندروستی و تیمێ تەندروستی و سپاس بۆ خودی حکوومەتە هەرێما کوردستانیش پاڵپشتێکە باش ڕێکا وەزارەتە تەندروستی ئەویش بەشدارن دەبێ گروپێدا یعنی گروپا کوردستانی چەند سازیەکێن حکومی و دەستگای خێرخوازی بارزانیش ناوواندایەوە و سازیەکە غێر حکومی تیمەکە 105 کەسی بەشدارن دەبێ هەلمەتێدا و سوبەی پێوەدی دەست پێکەن 6 سپێدەی یعنی هین ئەف شەڤەدی الجزیرە بن سبەهی سپێدەی 6 سەحاری دە بەرەفۆن ناوچاوە بچن ئەڤێن و پێتڤی وهەی بله بتأكيد موقعك وأهم بتشيني غازي عنتابة وويري بتقل سازيين غير حكومي ما يجبان هيا وبلان خدا بنين دي چاو هاروكاري اوان كين و چي شاركي زيتوي هاروكاري هيا چونو ام هميد زانين زيتري 10 شارع لباكوري كردستان كاريگر بو في ارتجي تمام كالوبل هاروكاري كالوبل چه هنش بلي تندروستيه خوارن آف و هاریکارین هر پیتوینه چون اف روزایکی حالت امرجنسی حتی 10 روزین دیشی خوارنا یا سریع ام بیشین یا کو خلکی پیتویه خوارنا نانه کو ام همید زانین گلک خلک ماید بن آواهیان دا و گلک جی خطار بوینه و گلک شی سر جادانن کو چه آف خوارن چه تج به دستوانه مایه و کو شارکی مرش قباره کلوپلا چند تونن خوارن آف و خوارن این دستگاه خیرخوازی بارزانی دیال حکومت هەرێما کوردستانی بەرەفێری بچون ev tişte nayete diyar kirdin çün berdewam tîmên lojistîkî dezgehê barzanî li nava Tirkiya nava Bakurê Kurdistanê dihên dabînken û dê destxwerin li gorî pêtiviya xelkî ye heta em bimînin lêre berdewam ev harîkariye dihêne dabînkirinê û dihêne dabeşkirin yani her dêt nava Tirkiyê de hîn bikirin weke dezgehê xêrxwaziya barzanî û hîn dê bexşin بله 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 هندک پیتویه درمان و نوشداریه کو پیتوینه بو بریندار که بو درمان که نا بریندارا مدگل خبرینه بس ایدیل ناوا باکوری کردستان دهن دابین کرده پیوندیاوات گل ریخرا و یانجی دزگه آفات چواه وانا چواه پیشوازی آوه کریه تنسیقاوه چواه والله هاری کاری که گلک باش کرده اتفاقی که باشه بینامه واندا چون همی سازین غیر حکومی ترکیه دا لازمه بن تنسیق و هماهنگی آفاد بیتن و ما پیک و جوان دانای صبح ساعت 6 پیک و دست به چالاکین خوب بده بکن چه وڵاتێکی دی ئەفە وەدیتی بتایبەتیژی مەسەن نوکە هین جزیرە نێوانجی و ئاگالی هەبێت چه وڵاتێکی دی وەکە کوردستانی ئوسا پلەس ئیدی ئالیکاری گەهاندینە یانجی زی گەهشتینە تورکیە بزانین ما گلکتین لسر بی بواری چون هشتا 24 دمجمیر در باز نبوینه بسر بی رودانه دا از باورنا که به ویخ لذاتی و خیرایی چه رخراوه و چه ولاته کاد بیتت ناو دا بس بزانین کامل سر بی نینه تمام پلان آوه یا ایکی حوصا هین کتینت نوا باکور کردستان دا ساعت 6 سحار هندی برفنوال نافچا و چون اوه پیتوی پو هید پلان دوی و چه هیه؟ ام de berdewam bin, harikari de berdewam bin, çend grup endi de çekeyn
و حتی امکانیات اتمه بین سپانسرین دستگاه خیرخواسی بارزانی بلین دائمت گلمه بردوام بینو پال پشتیامه بکن چه کمپانیان کردستانه چه رخلاب نو دولتی و برد گلمه کار بکن و پال پشتیامه بکن ام دی بردوام بین ده هر بیابکی کوپیتوی بمه بیتن. گلک سپاس رواج حاجی اندام دسته کارگیری دستگاه خیرخواسی بارزانی هین پریاسکای پیش جزیره گلمه دابین گلک سپاس بوه سپاس بوه شی سرکتی.